Siyanibingelela magumbi wonke amanomhlaba. Lona onibingelelayo umkhuluma Golwane. Umzukulu kaNgongonyana Nkosi yasoShangana Xabuqa ubhatata longavuthwa amabhuda kwesikhuliziba kwesinengwe. Nkosi yami siyanibingelela nonke ezizweni zonke. No, inhloso enkulu kukhona nje izinto ezincane esifuna ukuyikhuluma nabantu ukuze abantu bezoqonda ezinye zezinto ukuthi sesike sabuka inyanga eziningi ziyabahambisa abantu emanzini. Ukuya kwabantu emanzini isikhathi esiningi basuke beyogezwa izinto ezithize, but kuyenzeka uhamba uyongena emanzini inyanga ethi asambe siye emanzini noma umthandazo ethi asambe siye emanzini, kodwa uma ufika emanzini bese mawubuya ugcine ungasizakalanga. It's because of ezinye zezinto asiyibuki ekuthenini mina umuntu oyiswa emanzini isidalwa sami noma idlozi lami noma isithunywa sami siyavuma yini ukuthi ngiye emanzini. Number 1, siyakhohlwa ukubika masiphuma sizoya emanzini. Nifana nokuthi noma uzoyohlola kuqala endlini kufuna ukuthi uqale ubike kuqala lapho nawe obika khona uthi hayi ngiyaphuma ngisayobheka izinto zami, bese ukuze nezithunywa zakho noma nezidalwa zakho zizokwazi ukuthi zikwengame lapho oya khona uzofike usizakale. Why? Ngoba kuyenzeka uthola ukuthi inyanga yakufaka emanzini ubuye ungasizakalanga. It's because of kwanayo inyanga ayizange izibike maniphuma, nivele niphume ngazathi nje niyele edrobheni, kanti kufuna ukuthi kuyona yonke into oyenzayo ethinta umsebenzi wabantu abadala noma ethinta izinto zokwelapha, yonke into iyabikwa. Kangangokuthi mawuphuma emanzini uyayishunqisa leyo mpepho noma ukhangisa lawo makhandlela bese uyabika ukuthi cha ngisaphuma ngisaya emanzini ngiyowenza u1 no2 no3, ngicela ukuthi ngathi lapho engiyakhona ngingafike ngisizakale, ngoba sinenkinga yokuthi ethi umuntu mina sengihambile inyanga akukho lapho inyanga engangisanga khona but angisizakalanga. Kuyenzeka abanye abantu noma idalwa zakhe zifuna ukuthi ngathi yonke into oyenza uqala ungaqala ubike, ungenzi ngokuthanda kwakho, ngoba thina abantu bamanzi noma ke ngithi the most yabantu bamanzi basuke befuna ukuthi yonke into yakho mawuyenza qala ubabikele, ngoba mhlambe nalesi sithunywa esikwembethe isithunywa esasiyilinono esihloniphayo esiyithobayo esifuna ukuthi yonke into mawuyenza qala uyibike. Ukubika ngiqonda ukuthi ke ngale nkulumo yami ukubika into oyenzayo kubalekile than ukuthi uvele uzenzele into ngendlela yakho noma ngokuthanda kwakho. Nokunye futhi engicabanga ukuthi kubalekile especially mawumuntu wemoya bana nakho emqondweni makuhlale kuwe kuzinze ukuthi akubona bonke abantu abayokwazi ukuthi bekusize ngezinye izinto, ngoba kuyenzeka uthola ukuthi wena ungumuntu wamanzi kodwa lo muntu oyokusiza umuntu ongazazi izinto zamanzi, umuntu onesithunywa sasentabeni, umuntu okhuleka kakhulukazi entabeni, yayibona. Then wena bese uthi kusasa mawungasasizakalanga, it's because of awuzange uzocheck ibackground yalowo muntu loyo okusizayo ukuthi lo muntu uyasiza yini ngokwamanzi. Uzwe mhlawumbe umngani wakho uma uza umngani wakhe ethi hayi mina ngasizwa umkhuluma Golwane, then bese nawe ucabanga ukuthi umkhuluma Golwane uzokusiza, kanti umkhuluma Golwane uzinze kakhulu ebantwini bamanzi. Wena ungumuntu mhlawumbe izinto zakho kufanele zilungiswe ngomthandazo wasentabeni. Ziyahluka ke lezi zinto, umthandazo wasentabeni nomthandazo wamanzi izinto ezimbili engafani. Kuyenzeka mhlawumbe uthola ukuthi wena esithunyweni sakho kwakungabantu ababekhuleka kakhulu entabeni, abantu ababehamba ihlane, then wena mawusufika kumkhuluma Golwane ngoba umngani wakho wathi wasizakala umkhuluma Golwane umngani wakho wafakwa emanzini, bese nawe ucabanga ukuthi umkhuluma Golwane mezokufaka emanzini uzobe ususizakala. Iproblem ifika bese kuthenini indlela umkhuluma Golwane asize ngayo
umngani wakho akusiyona lendlela wena ozosizakala ngayo. Kudinga ukuthi wena ube nalowo muntu ospecific. Okay, umazi kanjani umuntu ospecific? Angithi yonke into iqalo ekuthenini uyaqala uyohlola, awuvesane uhambe uyolashwa ungahlolelwanga. Lo muntu mekuhlolela lo muntu mekuhlolela kudinga ukuthi ube nayo imibuzo yokuthi okay mkhulu mawungisiza noma la ekhaya ngingakwazi yini ukuthi ngisizakale. Yebo mntanami ungakwazi ukuthi usizakale. Okay mkhulu ngingasizakala kanjani ngoba mina ngingumuntu onesithunga sentaba noma mina ngingumuntu onesithunga samanzi. Lokho sekwenza ukuthi nalomuntu okwelaphayo akunikeze iclue ukuthi yes mina ngingakusiza, but only if lo muntu uneqiniso, ngoba sibaningi sizinyanga asisebenzi ngokuyiliqiniso, and leyo nto leyo yenza ukuthi abantu begcine bethi inyanga ayisizi, kanti hayi ngoba inyanga zingasizi, but because of vele zikhona inyanga zamanga. And neBhayibheli liyasho ukuthi ngokungeyinsuku zokugcina kuyoba khona abaprofeti bamanga, kuyoba khona abafundisi bamanga. Lokho kuqondeni kunini ukuthi esikhathini samanje wonke umuntu usebenzela isisu sakhe, but into eyinhloso enkulu nento esifisa ukuthi abantu mabasizakale. Ngiyakugcizelela lokhu ukuthi abantu mabasizwe ngeqiniso, mabangasizwa ngoba sifuna ukuzuza izinto ezithize kubo. Into ebaluleke kakhulu ukuthi umuntu mayefika kuwe asibuyeleni njengalezi inyanga zakudala ukuthi umuntu mawungakwazi ukumsiza muthumele komunye umuntu ongakwazi ukuthi emsize. Ungathi wena wazi konke because of wena ufuna ukuzuza noma usubheke imali. Asize nabantu ngokuyiliqiniso. Uma ungakwazi ukusiza umuntu ngezinto zamanzi, imtransferele komunye umuntu okwaziyo ukuthi uyazi lo muntu ukuthi definitely sure lo muntu izinto zamanzi uyazazi. Umuntu wamanzi kufika umuntu kuwe odinga ukusizwa ngezinto zasentabeni, mtransfere kwenye inyanga noma komunye umthandazi eyazana nezinto zasentabeni, ngoba akekho umuntu owazi konke. Ngoba leyo nto leyo ingcolisa igama lenyanga, ingcolisa igama labathandazi, okuyinto ebaluleke kakhulu ukuthi sonke masibasizeni abantu ngeqiniso, singabakhohlisa abantu ngoba singcolisa umsebenzi wethu. Yazi ezinye izinto engifisa ukuthi nizazi ukuthi umuntu yabona uma usuhambile kubathandazi waye enyangeni walifuna usizo, wayisethi umthandazini mina ngingakwazi ukuthi ngikusize, ngicela ungenzela umuso wodwa noma ungenzele kanje. Hamba uye emsamo wakho lapho nawe oshunqisa khona amakhandlela noma lapho nawe oshunqisa khona impepho yakho, bese ufika usho ukuthi ngihambile ngoba bengengacela ekuqaleni ukuthi ngisacela ukuthi ngiphume ngiyofuna usizo. Ngihambile ngafika mhlambe kwaJiyane. Mangifika kwaJiyane wathi ubaba Jiyane uzokwazi ukuthi ngisize. Khanyisa ikhandlela lakho, ushunqisa impepho yakho, ucela ukuthi uyena yini ngampela umuntu ozongisiza, noma ngicela ukuthi ningilekelele ukuthi angisize, noma ngingathiwa akanazi izinsiza kusebenza, noma mhlambe ngingathiwa akanawo amandla ukuthi angiweze, kodwa ngicela usizo lwakho ukuthi ngoba sethi angangisiza makube yini thonga lami enimlekelelayo ekuthenini kufezeke lo msebenzi, ngoba sengihambile inyanga ngabahamba abathandazi angangasizakala, kodwa ngoba nanga umuntu mhlawumbe sekwenzekile nangibonisa yena mangifika lapha lokho engikufunayo ngafike ngakuthola. Ngiyacela ukuthi makube yinini abantu ke abazomkhanyisela nezidala zakubo, nibumbane nisebenzele ekuthenini angisizakale mina, ngoba angikwazi mina okright nokwrong azongenzela kona, kodwa ngicela ukuthi makube yinini abantu abazongikhombisa indlela, makube yinini abantu naye enza kumkhanyisela engilekelele, ngoba into engiyifunayo mina usizo. At the end of the day kufanele ngisizakale ukuze nami ngizokwazi ukuthi impilo yami iqhubekile phambili. Kuyenzeka mhlambe impilo yami ibambekile, it's because of abantu engibahambayo. Yes bona bayabasiza abantu, but ithonga lami mina lengivumela ukuthi ngisizwe lo muntu. So into ebaluleke kakhulu ukuthi mawucela idalweni
cele idalweni nalomuntu ofuna ukuyosizakala kuyena bese uyasho ukuthi mina ngiyosizwa mhlambe kwaJiyane ngiyacela ukuthi itho amathonga kwaJiyane namathonga kithi awalekelele ubabuJiyane ukuze ngizokwazi ukuthi mina ngisizakala. So iphuzu lami namhlanje lithi into ebaluleke kakhulu kuyona yonke into oyenzayo masibike ngoba kufana noma sizongena emanzini awuvesana ungena emanzini ungabikanga kufana noma kuthiwa kukhona lapho uma uzoya ku-interview kufanele ukuthi uqale ubike kuqala ukuthi ngisaya ku-interview ngicela ningisizeni lapho engiyakhona ngihambe kahle. So yonke into oyenzayo maqale ibikwe kuqala ebantwini abangasekho ukuze nesithumo esikwembethe noma isidalwa esikwengamile sizokwazi ukuthi sikulekelele. Ngicela ukuqikelela la ekuthenini sewuhambile wathi uyofuna usizo wamthola umuntu ozokusiza. Ngicela ukuqikelela ekuthenini bana clean, angisasho physical kodwa sengisho even emotional, bana clean. Wenze make sure ukuthi uyayigwema izinto ezingakhuba umoya. Maybe ake sithi uzoya emanzini ngomgqibelo mhlambe ngolesithathu qala ube clean, ungatholakali ungcolile, ungalali nabantu besifazane noma ungayi emntwini wakho wesilisa ukuze mawuzothi usuyosizwa laphana uzoficakala ekuthenini usesigabeni esiright so ukuthi ungangena emanzini ngoba kuyenzeka ukuthi anisizakali. It's because of anizili, amanzi anwazileli, amanzi ayazilelwa kwenziwani ukuthi noma kuthiwa siyakhuleka makuvele ezinye izinto zivele ngokukhulu ukusheshsha futhi ukwazi nokuthi usizakala. Abantu abaphuzayo awuye emanzini kuukuthi ngayizolo wena ubuphuza utshwala, awuye emanzini kuukuthi wena kukhona abantu obuxabana nabo, awuye emanzini kuukuthi wena uvuke endodeni bese uye emanzini noma uvuke emntwini wesimame bese uye emanzini. Lezo zinto zikwenza ukuthi noma usufika emanzini wena awukahlambuluki wena emzimbeni. Mase sikufaka emanzini sekufana nokuthi usugezela usuku but awustill awugezekanga ngosizathu esithi wena usangcolile. Kudinga ukuthi yonke into yakho mawuyenza especially into ethinta abantu abadala isuke ifuna ukuthi ngathi ungaba clean, umoya wakho kube umoya oyithobile, umoya ozehlisile ngaso sonke isikhathi ngoba sishawa izinto ezincane bese kube ngazathi abelaphi bendabuko abasebenzi kanti it's because of nani bantu abalashwayo anicabangeli bese nenza umsebenzi wethu ubenzima. Kanti into ebalulekile bana clean noma futhi uzoyohlola emntwini uba clean, kukhona izinto ezigwemayo ukuze nawe izinto zakho zizokwazi ukuthi ikhange. Ngifuna ukuqikelela kakhulu ukuthi ngaso sonke isikhathi mawuzothinta izinto zabantu abadala bana clean ngoba kuyenzeka ukungcola kwakho ukuvalele into zakho.